өлкө башчыбыз да коюп атат тапшырманы, министрибиз да коюп атат тапшырманы. Биз толук кандуу ушул иштерди аягына чыгып аткарышыбыз керек. Moskva rayonunduk күзөт бөлімшесінің өзінің құрамы Самаров күзөт долбоорун ачууга даяр. Oldu, Tuğuş, Biro. Elizette Edik Bank uygulaması için bastı. Dolar getirme, alalım. Hadi geldik. 1128 kılmıştım belki açtı. Onu çok göstermişler. Bizim ministerlikte bolğon jardamdardык келип атты. Бул өтө чоң иш болуп атат. Мен көрсө, bundan алдагы өркүндөтүп, ошол Самаров борборду көрүп ачып, элдин коопсуздугуна болгон шарттарды түзөбүз.